welcome to another episode of Draw and Pass, your weekly show of results and fixtures. It's just the two of us today. Got my colleague here, Polly. How's it, buddy? Rustig koud man, let's wat boeber. If you taste my tongue, Ja, voor ze zo begin, wil ik net condolences zeggen aan de Jelsis rugbyclub. En de Noordelijke rugbyclub en de Jan gaan van Uncle Willie. Hij was maar altijd een oude, hij niet gekeken dat die spelers die wat nou nee, die altijd een enige drankje het, kijk dat die mannen maar toks het. Die mannen zelfs feest het dan de veld uitgezet als een kobber veld, dan is ook een Willie klapjes op die veld, bolles opgepompt en alles. Hij het nog lastig gedien hebben Jelsis. Ik denk, en dat is een groot los als we zo oké. Hallo, wanneer ben ik condolences aan die oude saap uit de kant steken. Ja. Dan het ons een paar games gehad. Niet baie nie hy nie. Ons nou het was groot rugby ook jare hier rugby en so. Een paar games gehad. En die Superliga A het ons gehad. Unimal 7, UCT 62. expected. Ja, ze kan niet. Unimal, ik weet niet. Unimal sukkel nou al van die vriendjes af nou al net like. En dan kan hy turnaround maak wat hulle miskien altyd gemaak het hier in die middel van die seisoen. En hy is Super beer op hulle. Dan het de span van Helderberg 45, Hamilton 34. Kind of upset. Kan je me zo zeggen? Not really. Soos ek laat ook al sê het, die span van Hamiltons man, die winnen wat hulle soveel weggedraai nie man, as Nero wins, het altyd afgekom tot die laaste conversion, afgekom tot die laaste penalty, verstaan ze? En ons weet dat teams soos Helderberg, ek denk wat vir Helderberg nou die altyd ook aboe was, like hulle het 'n goeie eerste helfte, of eerste ronde, het hulle altyd 'n goeie ronde, en dan val hulle so 'n bietjie die bus uit die laaste paar games, maar dan is hulle nog steeds aboe. So wel dan aan die span van Helderberg. Dan het ons Villagers 30 uit en Brackenfell 30. Wat is er van hy result? We knew Villagers was going to beat them, but a good fight from Brackenfell. Just missing the point out of the game. En weg van jouself. Brackenfell's season is slowly picking up. Picking up en ek dink hulle sal seker met 'n punt wil weggekom het daar. En lucky aan die ouens van Brackenfell daar wat hulle nie weggekom het met 'n punt. En ek hoor Chester so terug. Is it? Ja, ek dink dit was sy eerste game terug. Labib is ook terug. Is Labib ook terug? Okay, ja, dan gaan ons oor na die Super B toe. Dis 'n sokker result vir my Heinrich. CPUT 22, BLA 20. Ek het gedink BLA met die experience wat hulle het daar. But CPUT is there back this year. Ek dink hulle wen die game wat hulle moet wen. En dit is wat die belangrikste is. Third on the log, if I'm not mistaken. Ek dink hulle is derde, ja. So they're safe there. Hulle is derde op die lok, ja. Ja, soos ek sê, het is by die huis. Hy moet die punte vat. Alles het net 4 wat hy vat. Maar daar is seker al die punte wat op die veld gewys het. Hens en Haas 40, St. George's 26. St. George's, tough going, but they got a new coach also there by them. So we see how things go. Ek weet, hy het aan die begin van die jaar ook gesê, wat die hele 10 St. George's gespeel het, ek dink dat was die eerste game. Wat die hele 10 St. George's gespeel het, toe het sy genoem hy nie van, dit is die St. George's wat sy ken nie. Is heel different, en alles hy. En ek meen, die tyd van die seisoen, so ver in die seisoen, moet sy nou al belief gekry het al, yes, kyk hier, ons is nou hier, kom ons maak die beste van het. En nou kom die vraag aan Heinrich, hy praat van, hulle het 'n nuwe coaching staff of 'n coach? Coaches. Hulle nie van die staff, but they got a new coach. 'n nuwe coach. Is dit altyd 'n goeie ding, veral so hier in die middel van die seisoen? Not really. It's easy to blame the coach if things don't go well. Verstaan. It's not always the coach, it's the structures, it's the players, maybe. We don't know what's going on there. Yes, maar soos ek het, But when the results go bad, as it's the altyd die coach's coach, fault. wat ek altyd sê is na hy nie, is like soos hy sê as die results bad gaan en hy nie, like kom ons stiek met wat ons het. Kom ons speel met wat ons het. Het baat nie, ons gaat nou
so 'n gameplan speel, maar dan ons weet ons die backs wat die job kan doen. Het baie ons het so 'n gameplan, dit lyk kwaai op die oefenveld, want ze oefen, my bro, as niemand vir jou nie. Verstaan? So, kom ons stik of ons speel met wat ons het. So steek dan 'n nuwe coach daar, en ek dink so'n Georges fight ook vir survival in die Super League, né? Al fight vir survival. Dan gaan ons aan, dan het ons die team van Kraaifontein 26 Young Peoples. Ek het maar altyd geweet dat die Kraaië gaan te veel het vir hulle. Val by die huis. Ja, en met die dominate force en forwards wat hulle het, en 'n team soos Young Peoples wat die bal net agter wil speel, en so is bietjie moeilik. Dan het ons die team van Pero NTK 32 Makasa 29. Good result for NTK there. I won't really say, okay, well done NTK, but it's rather leave it. As it get personal there. Maar ja, kyk nou, en as ons kyk na die Like I told you, that game of Makasa against Gurut should have won that game. Yes, Makasa was on top of the log, but they didn't look like a team that's on top of the log. They're pretty fragile, you know what I mean? Yeah. And even the next result, Piabo is maar weer vir hy nie korrek persoon nie. Maar hy nie maak as maar weer kry. Dan het ons die team van Piabo 18, Piabo Tech 18, All Saints 18. Like I said also last week, they're losing but they're getting the points. Now it's a draw. They basically... Die manne begin glo nie. En weet jy wat is so gevaarlik nou? Once you turn that leaf, once that win comes, it's the same with Kudut, what I always say is, once that win comes, then that momentum is going to start. En weet jy wat nou? Wat 'n team soos Piabo eintlik in so 'n situasie moeilik maak is, as hulle piek altyd op die regte tyd. En as die nou die tyd? Die is nou die tyd. En ek meen, soos... It's basically every game is a final. Yes, soos almal nou kan gesien het, Makasa, All Saints, hulle is nie unbeatable nie. Verstaan? So, die ander spanne gaan ons nou... Like we say every week, Super B is unpredictable. As anders dan die Super B, as anders dan die Super Premier League. Dan gaat ons ook naar de Super C toe, dan het ons Strand Liga 39, Busy Bees 40. Good results, Busy Bees. Good results, Busy Bees. Dan is het het team van St. Lawrence 39, Scottsdene 7. Weet jy wat daan gaan het, ek sal maar weer vir Franco vraag, wie is die en vraag wat aan. Dan is het team van Langa 46 Gardens 28. En die spanne begin nog nou op te tel. As ons praat nou van Langa, Busy Bees. Maar soos said, Langa had a good pre-season, and then the league started, and now a beetje gedip, and now they started to... Het lyk die man as jy, maar ons is in die liga. Maar goeie result daar vir Langa. Dan het ons die team van Kalmo 31, Delft 29. Unlucky Delft boys. Unlucky half at Delft, maar ja, soos ek... Daarom 'n punt het hy. 'n punt gekry, ja. Maar soos ek altyd sê, Heinrich... Dat Super C is also stuff one. As 'n stuff, ja. Soos ek altyd gesê het ook, man, in Kalmo is dit ook nie baie maklik nie. Ek meen, dit is ook maar 'n dorpie, hy nie as Kalmo by 'n huis speel. Hier is hy veld as vir ons baie klein dorpie. Mense is baie geheg aan mekaar en baie naby mekaar, so hulle support maar mekaar. Dan gaan ons gewoon naar die logs kyk. Of gaan ons eerst die fietsers doen? We can do the fixtures first, Yes. Or you're going to brag about your results. Nee, kom ons doen eerst die fietsers. En dan kyk, gaan ons naar die results. Okay, let's go to Super A fixtures. We've got Valsberg against Franshoek. Gaan sy Franshoek, gaan ek Valsberg. No, why would I do that? Ja, ek dink die baie is op 'n goeie rang. Hulle laaste game met hulle van die verloor gekop Liberatier op by die huis. Hulle is terug by die huis en ek dink die Franshoek gaan vir hulle gas kan gee. I think that Marty's game was where Franshoek peaked and getting a bit difficult now. Ja, maar kan jy maar dan weer dan het ek gehoor Franshoek het iets so 7 beserings opgedoen. In hy Marty's game. Coach Piet. Then we have Hamilton's against Villages. What a good one. Die een is een taf om te call, Heinrich. I'm gonna go Villages though.
Maar wel Hamilton se laaste 2 games waar hy is nou af wen hulle net op die laaste met hy penalty bro. Ek gaan die ene Hamiltons. I need the points. Come on, Villagers. Then we've got Kayla against UWC. Hy gaan nice game. hy gaan 'n goeie Running rugby game. Hy gaan 'n goeie. Maar ek dink Kayla coming from a loss in the last game. yes. UWC's there, but peaking. Ja, picking up. Maar met Kayla by die huis, Kayla se support hy nie. En So you're going Kayla. ek gaan Kayla. I'm gonna go UWs on this one. UWs will draw. Then we've got Primrose against Helderberg. Primrose sukkel. Mm. Primrose sukkel en Dasie is en ek gaan nou eerlik wees, hy net Dasie is 'n glimpsie wat jy kan sien. Hy hy Primrose my teneksie en afvat of so. Dasie is dit. Ek gaan die na Helderberg. Me too. Then we've got Martis against Herbel. Martis on top of the log. If I'm not mistaken, no. Second on the log. Tweede. Second on the log, so they obviously hunting for the... En alles by die huis en Maties wat hulle ritme ook nou terugkry. Herbel, Ja, on off-season. off-season. Maties by die huis, ek dink Maties wat vir hulle gas gee. I'm also going to go Martis on that one. Then we've got Unimol against Van der Stel, two teams that struggling. Yo. Oh, that's a tough one. Ek sal nie verbaas wees as die ene uitspeel 3-3 nie. I was going to say a draw. 10 of iets. Maar ek dink die is Unimol se 5 punte. I also think this is the one that Unimol needs to pick. If they don't pick this one, both of the seasons is probably basically that. Then we've got Tigerberg against SK Warmers at the home of Tigerberg, Florida Park. Kyk hier van my na. The momentum Tigerberg have now, I'm going to go Tigerberg. If it was the other way around, SK... Dis altyd 'n goeie een. Ek weet maar die ding se naam is die SK kom ook met buste voor Ravens mee toe meneer. Maar ek dink die tiere gaan te veel hier. Hey, we need to stop betting on the same stuff here. Stop copying me. Then we've got Super B, the big one. Pela against Amadeus. Ek wil nou nie baie klink hy nie en so, maar wat ek gesien het van Amadeus teen julle en wat ek gesien het van Belati en Biabotek, dink ek Amadeus behoort genoeg te hê om hulle gas te gee waar hy is. I want to say Amadeus, but I'm going to go Bella for the vital points. Then we've got Collegians against CPUT. I'm going to go CPUT on this one. CPUT is on form. Ek het Collegians die ene net vir die feit dat as jy maklik aan die kryf gaan maar hier. Yeah, so they say. Then we've got Hands and Hearts against Hamlets. That's also a good game. Hens en Haans wat van Tabo los afgekom het nou hierdie naweek het het gewen St. George's. Goeie wen eintlik, jammer, goeie wen. Ja, Haats by die huis, ja, Haats. I'm gonna go Hamlets. It's Super B, buddy. Then we've got Goodwood against Vineyards. Do or die for Goodwood. I'm obviously going Goodwood. Vineyards wat ook up and down is, mixed results, elke weekend so. Goodwood wat het nodig het, ek dink ek gaan maar my geld op my hap Goodwood sit. Wow. Ek gaan net normaal in die glaskas. Ja, Saterdag aand. Then we have Makassa against Belleville. Belleville se sterkte wat nou in die lig is hy nie. Die lok leaders van laas week het hulle like aan gedra. En maar hulle travel nou weer 'n bietjie. Makassa tot die week. Dan hulle sal positief, 100% positief van die game gaan. Makassa also results not really that convincing. Nou gaat ek op wat sy gesê het van Makassa. Soos sy gesê het daar hulle They are there for the taking. ja, verstaan dus okay, ek gaan die ene bel. I'm just gonna go Bell in this one. Just why. Then we've got Intica against Skyfontein. I'm going to go with the connecting. Ek gaat ook raak, pero connect. Intica looking good, but they're coming to the home of Goodwood soon. Then we've got Young People versus All Saints. That's also a good game.
Nou, ik denk All Saints gaat die een groot vat. Is it? I'm gonna go young peoples on that one. Then we go over to Super C. Your team that you like to tout. Got Langa against Watsonia. With the form that Langa is showing now this last couple of weeks. In Watsonia, wat ook nou aan die top 4, top 3 lê. Ik denk Watsonia sal genoeg het om die net te vat. Watsonia, ja. I'm gonna go Langa. Langa around by. Then we've got Strand against Caledonian Roses. The Strand team struggling. Caledonian Roses also struggling a bit. Strand, denk ik dat Strand behoort die net dit. Strand Liga also go then. Then we've got Atlantis against Scottsdene. Scottsdene against Atlantis, sorry. Scottsdene nou. Mm-hmm. Ja, hij gaat maar voor de Scott. Me too. That ought to be a good game though. Then we've got Busy Bees against Gardens. Busy Bees dat ook nou aan de volk terugrijden. Nee. Denk ik, ja, dat zal een probleem met daar in die lang gaan. I don't know if they're playing home or away though. But I'm also going to go Busy Bees on that one. And then we've got Pineal against East River. Dis ook 'n tawe een. East River, up and down, Pineal. Dan is hulle haas, hulle weg toe week, dan is hulle weer maar Pineal bereis, Pineal. Me too. I think they're going to be a bit too strong. Then we've got Calmore against Rathby. Also a good game. Ek gaan Calmore. I'm going to go Rathby. Need to catch up, buddy. Then we've got the central fixtures. We've got Young Ideas versus Temperance Cities. You know more about these things. Ek ken nie van Temperance Cities. Temperance Cities wat die league met 'n bang afgeskop het. Sukkel nou 'n bietjie na hulle side. Not even top 5. Ja, gaan ek die na my young ideas. Young Ideas. I'm going to go Temperance. Then we've got Silver Tree against Northerns. You're obviously going for Northerns. Noordelijk is bereis, ja. I'm going to go Silver Tree on this one. Silver Tree looking good. 30 points, Northerns on 26 points. Obviously Northerns need the win to equal points to be third. But yeah, Central region is wrecking. But Manenberg's running away with it so far. Ja. Then we've got Young Stars against Silverleaf. Dalton Alto is bijna gespeeld. Young Stars on the same points as you. Ja, ik denk You obviously want to go Silverleaf because you don't want Young Stars to win that game. ik denk zijn naam is die man. Het gaat niet eigenlijk daar winnen. Ik denk dat Young Stars gaat 5 vatten. Maar Young Stars gaat 1 gaat. I've also got Young Stars in that. Then we've got Suburban against Elsis. I think that one's going to be a bit easy for Elsis. Ik denk nog als Suburban is het te beter. Maar dan ook afhalen speel. Ons het nou een paar weken terug van hulle gespeel eindelijk. Ik denk alles te beter. Maar ik denk die span van Elsis gaat te veel gas uitvallen. Me too. If Elsis win and Manenberg lose, it's going to be very tight. Ja, dan Manenberg's already in that Super D. En dan raak je dan. Then we've got Thistles against Manenberg. Hij zit de wheel net bro. That's what I'm saying. Ja, maar kijk, nou, soos ek altyd gesê het, nou, as ons nou kyk na ons result, nou, 10 Thistles nou, nou, het is baie swaar om straks te bly uit die man, want alles werk te makkelijk man, en die man raak loskop verstaan, en is bietjie tough man. If Manenberg get 5 points there, then they basically in Super D already. Ja. So, maar Manenberg, nou tower about it, gaat Manenberg daar nog gooi. Just on that, in the central region, the logs, like we said, the top team goes through there to Super D in the central, northern, all region, and southern. Top 4 teams go up to Super D. But we've got Manenberg so far in the central log with 35 points with 7 games played. Then we've got Elsis in second, 7 games, 31 played, so still tight between those two. Then we've got Silver Tree, 30 points, 7 games, Northern 7 games, 26, and Young Stars 7 games, 26. But you guys still have like what, 12 games left?
Daar's nog 'n volle tweede ronde nog. Daar's nog 'n volle so Anything can still happen. so kyk eens op wat gebeur is na like die teams en is die tyd van die seisoen man. Ons het nou die dag 'n diskussie gehad oor Ottawa en dis nou wat dit koud raak. Is nou wat die vloetjies inskop, die grip skop nou in, verstaan jy? Manne maak die oefen nie. Dis maak die travel om uit te speel, jy verstaan jy? So my ding is dit gaan maar nou net wys hoe sterk die manne is. At baie die coaches op die veld, maar die manne nie. Verstaan jy wat ek bedoel? So ja, het is staf as nog 'n volle tweede ronde. So en iets kan gebeur, en dan weet dit die man raak weg man. Dan moet die oukie moet sy bel of dan moet Sarah moet sy gou ry en Iemand gaan optel. Jesus bro. En dis die tyd wat het gaan gebeur, wat het gebeur man bro. Net jammer te. Maar op daai noot dit is scores. Die scores update. Someone's excited. Bully 92. My goeie vriend die langs aan my 90 en die guest het 89. Net jammer te ons gas kan dit nou net van gemaak het. Ons gaan nou 'n bietjie uithelp, maar soos ek gesê het, is nog 'n hele paar games oor in die Central, Northern en in die Southern en die Power Region. Daar's nog 'n hele tweede ronde wat vir hulle so as ons miskien 'n goeie een kry, kan hulle goed opkits, né? Een wat sy rugby ken. En dan kom ons kyk gou na die Super A-logs uit. Kom ons kyk gou. Ons in die eerste plek vir UCT met 9 games, 36 points. Dan het ons die team van Maties 7 games, 32 points. Team van Village is laas as kampioene, 27 punte, 6 games. Kom ons praat gou vinnig oor die top 3 uit. Maties still have 2 games in hand. Maties het 2 games in From hand. UCT, so they're looking strong. 4 points off. En as ons nou kyk soos 'n team van Villagers, How many games played? 6. So hulle het eintlik 3 games in. When weet ons maak Villagers voel so man nou hulle It doesn't really matter as long as you make the top 8. dat is ook die ander ding. Dan het ons in 4de plek het ons Hamiltons met 26 punte, Helderberg 26 punte. Sien jy Helderberg is maar altyd daar, altyd. En dan het die span van Derby wat so 'n bietjie laag lê vir my, as gewoonlik as ander jare met 25 punte. Die team van Tigerberg 24 punte, 6 games. En kyk nou, as jy nou kyk tussen 3 en 7 het almal 6 games gespeel. En wat so amazing was vir my, En 'n paar punte van mekaar. 3 weke terug, toe het Tigerberg tweede gewen. En Maties eerste. En hy met hulle taam self Bos gaat speel het. Maar dit is wat gebeur in die Superliga hou, meneer. As jy nie vat nie, dan gaan ze seer kry. Maar wat amazing is, as jy kan, as jy tyd jou ruskans, wat sy kry, sy kan opmaak. En ons almal weet mos, in vandag se rugby in al die ligas hy nie, sy kan nie depend op ander mense om jou 5 te doen. Sy moet self jou 5 doen. Dan in die 8ste plek het ons Brackenfell met 17 punte, Falsbaai 9de plek met 15 punte, dan het ons Eske Holmes 15 punte, 6 games, Kuilsrivier 11 punte, Franshoek 10 punte met 7 games. Daai is jou top 8. Wat ons weet daar. Kan ons sê dat top 8 gesuiwer nie? Ja. Kan ons sê hulle is safe? Tot so shuffle aan op ja. Maar kan ons sê hulle is safe? Dan gaan ons oor na die Super B toe, wat die ding ruk. Ons het Makassa op 30 punte met 7 games. All Saints 29 punte met 7 games. Ek dink All Saints sal seker 'n bietjie kwaad wees vir hulle waai. 2 punte wat hulle nou laas, ek meen hulle was op 'n goeie run, heel game. En as ek reg is, hulle is al unbeaten team ook. Nee? Dan het ons CPUT in die 3de plek, hy net soos ek gesê het, 26 punte met 7 games, hulle het 'n baie goeie season.
Dan het ons die span van Peru NTK, ek weet nie wat NTK by die agterdeur ingekom het nie. 21 punte met 6 games. Kraaifontein 7 games met 20 punte. Belhai 6 games met 19 punte. Collisions het 5 games met 19 punte. En dan het ons die Hamlets met 6 games 18 punte. Dan het ons ook Guru daai nie. Ons het vir die Dit span, is jou top 8. daar was dit, So daar we was don't dit, know the top 8 go through in the other. ja, dat wat gebeur, die top 8 bly, en die ander spanne onder daai gaan almal vorm deel van die Super C, as ek reg hy nie. Dan het ons ook Guru daai nie, kom ons luister gou. Goodwood lê 14de, met 6 games, 10 punte. En hoeveel games is daar nog oor? 5. Nee, 4 games it is. 6. So there's about 8 games. As nog 8 Mm. games oor. Soos hy week na week sê, 8 to 9 games. soos hy week na week sê, is like een, elke week na die game, en dan kan julle sê, jare boys, daar lê nog 4 punte buiten. Maar nou moet ons 3 tevrede wees met die 1 punt wat ons kry. Mm. Ek weet hy's nou 'n manager, hy nie, maar They're not too far off. It needs to start this week against Lions. maar wat sal jy sê hy nie, man? As dit maar net 'n lack of concentration, as dit maar net Decision making. decision making. I can't say it's fitness. If you're not fit by now, Sy kan nie nou nog you op can't voetbal slow on to wees, get ja. fit Sy now kan in nie this nou time nog, of the ja. season. So it is, look, they play beautiful rugby from day 22 into the other 22 and they rush it. And that's where the mistake, then you have to play down there again. Then they play again up and then someone missed. Not, can't blame someone, but it's a bit too much. So it's decision making, maybe it's a lack of experience. Dit speel ook 'n baie op baie groot rol Mm. in sekere aspekte as jy praat van decision making, hoe call dit game management en alles hy het maar alles. Sy het altyd maar 'n senior ouetjie nodig wat nou al 'n paar jaar daar speel, sekere posisies en hy so. Yeah, buddy. Maar wat sê jy? Dit is nie 'n groot ding nie. It's definitely not a big thing. Dis Something just needs to click there. En daar ry ons. soos ek altyd sê is nou, even in 'n situasie soos dit nou, en dan is dit altyd wat die mens nou vinger wys na die coaches toe. En alles hy nie. Ek praat nou nie net in die situasie van Guru te in die situasie wat noordelik Kusum nou was, né? Maar soos ek altyd sê is man, 'n vaste faset 2-3 phases na daai is coachable. Na daai, as dit gaan dit alles oor decision making, transition, hoe vinnig kan sy adapt van 'n attack na van 'n defense na attack toe, en even van attack na defense toe. And that's what players in tennis, the coach can only help you on a Monday, Tuesday and Thursday. Yes. On a Saturday, there's nothing the coach can do for you. There's nothing, as much prep you put into it, and tactics and things, there's nothing you can do. It's at the end of the day, it's up to you and your teammates, the decision making. As iemand ons coaches wat It altyd also boils down to leadership on the field. Not saying the captain per se, but leadership all around. Who's the leaders in the team? Who's telling the boys, hey, but it's a bit too easy, bully. Nou dat is waar like so senior manne inkom en wat sy nou van gepraat experience. Ja, sien sy. En plus is die boys moet ook verstaan man, like sy moet weet wat is jou rol op die veld. Sy moet weet wat is jou primary job, punt nommer 1. Very true. Sien sy. En dan kan ons begin, ek is 'n leier in my posisie. I noticed though, I always watch rugby. Yes. It's like you practice something, so now you feel, oh, but that person had to be there. But now I'm not going to be there now because that other guy is supposed to be there, that other forward is supposed to be there. So I'm not going to be involved there now. Yes. But to play rugby at the end of the day, if he can't get to that pakkie, who must be there? You make that pakkie vol. Exactly. Sy maak, so dis wat ek altyd sê man. Nou,
as ons nou kyk na, jammer om het te noem, hoe mooi die Springbokke rugby speel en kyk hoe goed doen ons Suid-Afrikaanse team. So, as manne, hulle verstaan hulle rol op die veld, as hulle vir hulle in posisies kry waar hulle nie eintlik moet wees nie, sal ze nie dat sê nie. Like they say in a rugby field, you can be 1 to 50, but it doesn't matter about the number. or Yes, your jersey. yes. As hy vir jou daar bevind, dan bevind sy vir jou daar. Verstaan? En dit is ook vir my belangrik na hy nie. Terwyl ons nou op hy punt is, laat sy reg deur die klap die sjale van mense nie. Verstaan ze? Kom ons vat gou 'n team soos Frans Hoek gou net vandag, no? Hulle het 'n goeie week gehad in Maties. 7 beserings opgedoen. Nou moet daar 7 nuwe ouetjies inkom, maklik van die tweede span af of van die toenas af. Nou is die vraag, het hulle al daar geoefen? Het kan by enige klub gebeur. Very true. Sien jy, so vir my is dit baie belangrik dat almal by die klub op een page is. True. That's vital. But Bonnie, we can talk for an hour about rugby. That's us for this evening, short and sweet. See you guys next week with a special guest.